Želim se zahvaliti svim predstavnicima institucija koji su danas sa nama, iako nismo slali posebne pozive, a posebno se želim zahvaliti onima koji nisu došli. I želim im poručiti, nije sramota podržavati ljudska prava lezbejki, geji, biseksualnih, inter i trans osoba. Ne da nije sramota, nego je to vaša dužnost. Hvala što niste tu. Sad vidimo kolika je i od koga iskrena podrška, od koga nije. Ovo se ne odnosi naravno na one koji su nam unaprijed opravdano javili da nisu u mogućnosti zbog porodičnih razloga doći. Tokom ovih prethodnih godina mnogi ljudi su podržavali naša ljudska prava. Neki od njih, nažalost, nisu više sa nama. Ja bih vas zamolio za kratak minut ćutanja za neke od njih koji su, nažalost, preminuli. I želim da kažem da su i dalje u našim srcima i da je doprinos koji su dali jako značajan. Mi smo ove godine odlučili da ne šaljemo, kao što znate, vjerovatno posebne pozive predstavnicima institucija, vlade, političkih partija, iz vlade, iz opozicije za učešće na Montenegro Prideu. Želim se zahvaliti onima koji su danas tu. Ponovo se želim zahvaliti onima koji nisu. I želim vam saopštiti zahtjeve organizacionog odbora za ovu godinu prema vladi, prema opštoj javnosti, prema svim ljudima koji donose odluke o našim životima. Prije svega o javnosti zahtijevamo da razmisle svi o odnosu koji imaju prema drugim ljudima i o čojstvu kojeg su nam puna usta, ali ne i djela. Čojstvo je čuvati drugoga od sebe. I ako svi budemo čuvali drugoga od sebe i od naših postupaka, jako brzo ćemo učiniti to da svi živimo u slobodnijem društvu. Od vlade, institucija, sistema zahtijevamo punu implementaciju svih aktivnosti i strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori, adekvatnu implementaciju svih usvojenih zakona kojima se štite osnovna ljudska prava LGBTIQ osoba, nastavak aktivnosti na unapređenju položaja LGBTIQ osoba u svim lokalnim zajednicama širom Crne Gore, kao i usvajanje novih zakonskih rješenja koja će osigurati i zaokružiti našu pravnu jednakost. Posebno pozivamo tužilaštvo i sudstvo da slučajeve nasilja nad nama počnu tretirati kao slučajeve zločina iz mržnje, ne kao slučajeve običnih kafanskih tuča i incidenata koji se dešavaju iz drugih razloga. Na kraju, želim da pozdravim sve lezbejke, gejeve, biseksualne, trans, inter, kvir osobe koje su nam pisale tokom prethodnih mjeseci, koje nisu smjele da budu danas sa nama, a nisu smjeli upravo iz nasilja sa kojim bi bili suočeni, da su se ohrabrili da dođu. Mi smo svi uz vas i jako brzo će doći vrijeme da šetamo svi zajedno i puno masovnije na Prideu. Hvala još jednom.